Ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adalakad mi iti kumpare kita. Ay nawaw, sa dino manan ti papanan nyo. Na, api akas na ti panagsasawang kanyak si Gatesi. Win ata di kamot ngaminan matatao dito'y balay. Nagadulakid di ngay bagbagam. Amo masanak akomportable no daklang dito'y balay. Kastape lang ti bagam. Mangted ka pa'y iti kwarta sakbay apumanaw ka. Awan igatang ko iti kanan dagiti putot mo. Diyak matam mo no kaano nga agawid ka. Amangan no makalawas mun tumanan ijay. 50 pesos. Ay nawaw, day talaang. Agawid akmat lang inton malam. Si kakit di mo. Uray agawid ka inton malam. Iti panagkunam ka di kat umdas ti 50 lang. I-budget mo mat ngamin Ay nawaw, nalabos ti kasta kinakuripot mo, amor. Awanin ta do sa o. Imbis nga gyaman ka, tada itid ko kayong ka. At dangagpaiso, kurang mga rod. Di ka manaktak. Tama nga numalado ako pa, iti papanan mi. Naimbag nga aldaw mo, Maritese. Kastamit kan ka, Mare Badet. Ay nawaw, apay akas ta tilangam, naliday kamot. Wala ta masiksikuraanak iti asawak akuripot, Mare. Apay manan, Mare? Limabas nila kay mo dito'y istor ko itay, Kaut. Adda kanulakad da iti gayim na, Mare. Kaut, anya launay ti pakasikuram, Mare. Kasano mga amin, Mare? 50 pesos laang timbati na kanya. Anya? I-budget ko kano. Maasarak launay, ta sobra ti kinakuripot na. Anya laang mati magatang ti 50 pesos itangay, Mare. Amo pa'y iti asawak, Mare. Aywan gayam, ikanak man kit di iti noodles kan itlog, Mare. Itlog kan noodles manan, Mare. Isulaang mati umanayan ti kwartak. Madi mo laang no noodles akanayon. Ay na, Mare, no choice. Ano san milatan ano anya ti adda. Anya ngay nga rod kat kuripot mat ti lalaki anak ki asawaak. Numano ti umanayan ti 50 pesos. Isulatan ati itad mo, Mare. Ay no, anya nga dito inlutom si Katesi. Itlog kan noodles. Apay ka de. Na, dahito iti pasidam kanyak. Ay na di kan agpili. Tamanulaang matimbatim akwarta kanyak itay agsapa. Na, nung saan atuyo ti pasidam, noodles kin itlog mo. Kasta ti si dadagiti kuripot akaskan ka. Diyak amukin Katesi. Sana kon amangan, makapaawan ganas kamoy. No di mo kayat ti sidaan. At damat asin dita. Makaparurot na talaga. Reklamo kala reklamo. Ngam kuripot kamat nga rod. Anya tinamnamaam ngay. Kat amumat nga awan kwarta. Sa anak ama katrabaho. Tabi si ak amangas asikaso kadagiti ubing. Pudno ka di tinadamag ko, Maritese. Nagapa kayo kanukin lakay mo idirabi Ni, asino tinakadamagam, Mari Badet? Ni Fili akaruba yaw. Mangagkano iti ayan dati sa uyo kinilakay mo. Nagapa kami nga agpaiso, Mare. Ay nawaw, apay manan. Anya tinagapaan yung agasawa. Agrek-reklamo ta noodles kan itlog laeng ti sidami idirabi Mare. Naa, nagpuskol mo ton tirupa na no agriripay laang, Mare. Ay, naku nampay, Mare. Talaga mapunpunuan akon. Uray asino mo't Mare. Masong batak pa yan ti asawak, Mare. Husto laang tapno makarik na, Mare. Nariga mo laang no agul ulimak ka. Awan ti mapasamak. Ang mga nukarkarwan na pay kiday. O nga rod, Mare. Ala, agpatuloy akon. Mapanak man dumawat itinating ni tatang.
Dagiti ubing ngay maray. Nakaturog da pala ang itay pinanawak ida. Agsubli akmet kit di adagos mare. Nakaumay ka, mati si anak ko. Umayak dumawat itinatengyo tatang. Saan ang nagmula nila kay mo? Saanan tatang? Ado tinateng ko, ngam adda ije garden, anak ko. Sa anak pa yan nag-api. Kaano nga agapit kayo tatang? Intun Lunes, anak ko. Apay ka day. No adda reject, mangted kayon to O sige, mangidagasak to itayan niyo nagpasentro Agyaman ako na'y tatang. Naimbagla si daan mi kadagiti apo ko yo. Sumra ka taag kapita pa anak ko. Ay saanan tatang. Agawid akmet la adagos. Tamangan no makariing dagiti ubing kat sa pulendak. Ne, da kayo man gayam na ito ha, tatang. Nang yagak itinatang, amor anak ko. Niti singay. Tesay! Tesay! Apay ka di aya. Umay ka pa man. At ni tatang dito eh. Tatang, agtuko kayo pala. Nang yagak itinatang anak ko. Naimbaglaan tanang yug kayo tatang. Ado pa ti reject ngam dayto laang tinabaulak abagkatan. Okay lang tatang. Isupay mat day ta No makawaya kayo, mapan kayo latay di balay. Or no ti reject tapno adda ti alaan nyo. Wan tatang. Alaag kape kayo pa Oy amor, irwar mo ti termos. Naggapan nyo, Tata Manuel. Nagkapuak itayin da sisi. Usto, ano sinarungkaran nyo, ida? Italang manan. Masansan mo nga minti panagapad ang agasawa. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan? Nay, saan nyo nga amaw nga agap-apad tata? Awan tinadakdak amat ni ti si kanyak na kong. Mabain siguro ang mangibaga kada kayo, tata. Anya ti pagap-apaan da aya. Ti kinakuripot nila kay na ti kanayon da apagapaan, tata. Anya? Amuyo ka day. Noodles, itlog kan toyo, ti kanayon agatangan ni Maritisi dito'y store. Gedad duma, utang pa'y kidi. Nay, apay nga kasta. Kasanaw, kat kuripot mo di asawa na. Kas kumay di na palabas alawas. 50 la ang tiimbati na. Di noodles kano kan itlog ti impasangon ni Maritisi kan kwa na. Kasta unay ti ungat na. Naibusan ti mantika lakay. Anya kumaitanong na ibos. Ay nawaw, mangted ka iti maigatang Anya kumapay ngay. No awan ti mantika, maanusan pa ilaang. Anya, kasano nga rod nga igisak tinatang asidaan tayo? Nagatuadanom dita. Ay nawaw, inton kwan agreklamo ka manan. Kas na ko nakitayan, no anya ti adda iso ti maanusan. Manula ang mat ngay ti mantika. At tinapatiga pang usara kiti kwarta. Anya ti kayat mo? Nayunak manan ti utang tayo iti istor ni Mari Badet. Ay nawa. At daya imbagak nga umutang ka. Ay, jakamukan ka. At dala mangag ko areklamom, makitam talaga. Saan asyak ti pagpungpung tutem sika, amor? Mabalin ang nayunak ti utang ko, Maray. Anya man ang ti utang ang maray. Mantika lang, Maray. Tay nakabuti ka day, no? Tay naka-plastic latan, Maray. Adda per kilo alakom, saan ka de? Adda, mano akilo ti utangam. Kagudwala ang Mare. Adamat kit di pa kitang danak inton bigat. I-advance kuntukan katitangdan ko. Kaslaawan mo't asawang mari iti kastangar aramiden nila kay mo. Ay, jak nga rod marik na nga adda asawak, Mare. Una yan akasasaad mo, mare. Amo ka diti ina ni Amor, ti kastangar aramiden na. Saan pa'y, Mare? Awan amo na day jay. Jak mo't kayat ti agipulong, taamangan no siyak ti madaksan. Ije ka di ayan da Amor ti papanan nyo, nanasinay. Wad nakaw, sarong karak man ida. Adda nga min nangagkukat nga istorya. Adda nangagyo nga istorya, nana. Kuripot ka no, ti anak ko. Ay won, pudno day ta, nana. Ay nawaw, kasanumot anaamwam day tabadet. Kano ka na yun nga agapadakin Maritisi, gapu iti kinakuripot na. No kasta, pudno nga raw tindanon da kanya.
Pudno na. Mabain lang nga agipulong ni Maritise. Tamangan kanuno iso ti madaksan. Siya kun ati mangibaga kada kayo, ta sigurado asaan manen nga ibaga ti kumarek. Ay, naglukon da jay nga amor. Nabayagan akas ta ti aramiden na nana. Agan anos laang ni Maritise. Kinapudno na. At idugan ti listaan ti utang da dito'y istor ko. Ta ultimo maigatang iti mantika kat saan amang ti anak yo. Agkapi kayo pa nanang. Agyaman unay. Ti asawam ngay. Awan da dito'y balay. Sinukon na dagiti anak na iti pagadalan. Apay ka day? Nasaya at tapno di na mangag ti bagaken ka. Ay nawaw. Anya ti kayo asawa nanang? Sika ti pagsasaritaan dagiti Marites a kalukaran tayaw. Ha? Apay ka no? Takuripot ka kanumag. Anya? Ay naanak ko, saan nasaya at ti kastang aramid ti may sa padre di pamilya? Agtip-tipid kami laang nanang. Na, agtip-tipid ka kunam. Ngem ultimo mantika, utangan pa'y ni bakit mo di ta istor ti gayem na. Ay nawaw. Nag-istorya tayo dyan, abatit ka na kayo? Pangaasim, tabaliwam ti kastang aramid mo. Ang mga nuinton madamdama, kat panawan na ka ni bakit mo. Anya ti saludsudom kanyak, Maritise. Wamare, planok ti agnaud iti ayan ni tatang. Okay nga talaang? Ay nawaw. Apay asyak ti pagsaludsudam ngay mare. Si kalaang mga ti close friend ko, mare. Numay papan iti day taabanag kat sika ti makaammo nga agdesisyon mare. Sika ti makaammo no anya ti kasayaatan nga aramidem tapno agnakam nila kay mo. Tila ang parikot ko, mare, no sa dino ti pagtrabaho. Asino ngay ti mga sikaso kadagiti ubing no agtrabaho ka mare. Ni tatang, mare. Ada kang kaday taa mare. No anya ti amom apagsayaatan ti pamilyayo iso ti aramidem. Numay papanmat iti trabaho mabalinmat nga i-refer ka iti kasinsin ko. Dito'y kami nga agnaad kadagiti ubing, tatang. Ay nawaw. Ada ka dit pare ko? Hay, masiksikuran una yan iti asawak, tatang. Apay ba? Sobra ti kinakuripot na. Ay, di ka agdarasodo sa anak ko. Dito'y ako, tapno adda kayo akatulungak ang mga sikaso kadagiti apuyo. Anya? Agtrabaho akon, tapno awan maibagaday jay nga amor. Kan tapno saan akon nga agdaw-dawat kan kuana. Na, anya tar aramidem dito'y balay ni tatang, sika, amor. Dito yung mutan nga agnaad. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo. Naturod ka pa'y laeng asumurot kada kami dito'y. Awan mo't siguro takas na, no kaya't kumati agnaad dito tapamilya kayo mat. Ay pangaasim, amor. Iso nga rod apin manaw kami ijay balay, tamasiksikuranag kan ka. Ita, sumurot ka kiden. Awanan ti maramidam tadakon dito Ayan ni tatang. Ay nawaw, talaga na puskol ti panagruprutam. Nakitak, tinakasako abinagkat nila kay mo itay bigat, mare. Nangipanan na iti dayjay. Adda ijay balay, mare. Ay nawaw, simurot kada kayo, mare. Ngun, mare. Saan ang mabain kinitatang mau? Ay na, mare, nagpuskol ti panagruprupa day di tao. Di na amu ti agbain. Pimanaw kayo di tabalayo, tapno awan ti pagparikutam. Ngam simurot mo ti sakit ti ulo, mare. Ay, maruruda nga rod, mare. Sapay la kumaa, tabagbagaan ni tatang dayjay, tapno agbain mo. Amom, si Kaamor. Saan nga binanasaya at agbalin ako ripot? Na, anya ti basol ko tatang. No adda ti kasapulan ti pamilya. Ipaay mo? Saan kat ati kinakuripot mo tinangruna? Taanak yumot ngamin tatang. Di na amot agtipid. Ay nawaw. Di kan agpabasol. Taamok asikat ti ayan ti biddaw. Ne, apay ngay akas tatang. Kanunungan yung mo galit anak yo. Amaw ka na saya at atao ti anak ko. Makapaon ganas kayo mo. Pumanawak man lang tapnaon ti ato sa uyaw. Nagululi mo kakiday. Kay ipagarup ko asan apod no dagiti idandanon da kanya. Ngam ita, napanaglikak apod no mo't gayam. Agbalbaliw ka kumamot tayo, baraw.
Mabusurak iti katugangak nanang. Ay nawaw, apay ti katugangam. Anya ti inaramid na ken ka. Pinagsasawan na kidi tayo agsapa. Ay nawaw, iti anyamot agapo. Kuriputak ka no. Dayta ti bagbagaken ka. Isumulaang ti kuna dagiti tattao amakamamuken ka. Agraman dagiti kaarubayo. Makapaasar kidi. Ay na anak ko, ikatuman ngamin ti kinakuripot mo. Nang runa no dagiti masapsapul ti pamilyam ti saritaan. Isumutar aramidag nanang. Ay nanamin takil ka nga ulbod. No ipaay mo amin ti masapsapul ti pamilyam. Di awan ko matireklamo ni bakit mo. Ay amor, agbalbaliw kan. No di mo kayat nga isukat na ka ti asawam. Imayak tasukunan kayo, Tese. Bakit? Ha? Anyat ko nam? Imayak tasukunan kayo kadagiti anak ta. Bakit? Agawi tayo di balay At damot ti balay tayo. Ay nawaw. Asino tinangibagaken ka asumurot kami? Siyak ata, siyak ti asawam. Ay saanon? Anya? Dito'y kami pailaan kadagiti ubing. At least dito'y, adda ni tatang ang mga sikaso kadakwada. Kan, makatrabaho Mabalin mo't asaan ka ngagtrabaho? Siya kung tagtrabaho. Ay saanon? Amok ako ripot ka. Iso amay mayaten no adamot bukod ko akwarta. Anya? Ipamay sampay lang ti atensyon mo iti trabahom. Kan di mo liplipatan ti mangtag iti kwarta para kadagiti putot mo. Dito'y kami pailaan nga agnaed. At least, dito ayan ni tatang at the peace of mind ko. Ay, nawaw! Di kaagbalin ako ripot. Ipangpangrunam ti kasapulan ti pamilyam. Laglagipam. At itao amang ipangpangruna iti pamilyana kat isu ti pudno a responsable kan naimbag a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mangirwar ka man iti sako dita, Jumer Lakay. Eh, nawaw. Anwam ti sakaw. Pangikarga ak kadagiti mureng tayo asaanen ang mausar. Ibasuram ka day, Wilma bakay. Ay katwan na. Asino mo lang ay timangusar kadagita. E supay apasalsali dito'y balay. Sa bagay mo't kidya. Dagiti daan abadom ngay, nangidulinam. Aday ti kabinet ko. Isakok mo't laang dagijay, tapno masukatan. Di mo mo lang mausar dagita abadaw. Wan bakay. Ayun gayam, dumagas kantuman iti ayan ni Mari Ilsay inton madamdama. Apay ijay. Alaam ti order ko apadyama kan kuana. Nabayada nang. Alak lang. Wen, nabayadan ng dayjay. Alaam laam. Sa dino ti papanam, Ginny Line. Iti ayan da Madam Cecil, Auntie Wilma. Ay nawaw, apay ijay. Anya ti aramidam iti ayan da Cecil. Ay katkas iti sigud Tangdanan dakmanen nga agdalos, ante. Ah, kasta ka day. Wen, ante. Ayun gayam, kaano-ano waya ka ngay. Adda ka di ipaaramid mo mat kanyak, ante. Awan mo't kit day. At dalaited kuken ka. Anya ngay day jay, ante. No nawayakan to inton bigat, mapan ka ijay balay, tamapan mo alaan. Saan ko nga ibaga no anya? Makitam tulat ta no anya. Okay, ante.
Alas 12 tulatan, numapan kay jay balay. Taadda pa panak inton bigat, iti agsapa. Anyat oras dita, ulen, lakay. Agalas 12 bagay. Apay ka day. Ay nawaw, agalas 12 mo't gaya man. Apay kumano alas 12. Mapanak iti ayandaan ti Wilma lakay. Adda kanukat itad na kanyak. Ay no, anya man ang titid na kin ka. Diyak amo alakay. Di na mo't imbaga no anya. Basta ti kunana, makitak to kano no anya dayjay. Amangan mo't no basura man ang titid na. Saan mo't siguro lakay? Si kakit di mo't. No maminsan mo't nga minantem, matapobre mo tamaysa. Mapanak ta, tapno awan maibagbaga na lakay. Sapay lang kumaa, tasan a basura titid na. Tapno saan asayang ti pannog mo. Adda akon, Auntie Wilma. Apay anala daw ka, itay pa'y ngururayan ka. Ay kwa, adda pa'y ngamin inaramid ko, ante. Day tatitid ko kan ka. Ay nawaw, amin day to'y nakasako, ante. Nagadumot ton. Anya nga itilinaon day to'y asako. Alaam amain, luplupo, kan adda na inayon a make-up. Make up? Para kan ka, tapno pumintas ka man, magturay basit laang. Ah, agyaman na klaunay, Auntie Wilma. Awan anyaman na. Sige, bagkatumunda kita, tapno saan apasalsali dito'y balay. Ay, uwan, ante. Kat agyaman manan. Bagkatumaw, tagawid ka mutan. Awan oras ko ang makisarsarita kan ka. Tadapay napatag nga ramita. Nasalaw ko ni Ginilyn, akan nakam di tadalan itay bakay. Ay una yan, naranaan na pa'y laang aming. Binagkat na witin sa ako magamit tayo. Ay kwalakay, intad ko kan na. Ay nawaw, api nga intid mo pa'y laang kitdaanin dagigay. Di ko nam kanyak kit may basura. Ngam apay ngay akasta. Ibasurak ko ma, ngam kayat nakanumot nga laan. Pudno ka diti bagbagam. Na, iti anya aga po ko mga agulbudakan ka. Dinawat na, iso nga intad ko latan Am-am kan Wilma. Nalaing ka nga agulbaw, tabno si Kathostaw. No saan ka mamati kanyak? Mapan ka iti ayan da Ginilyn. Isaw ti saludso daw. Saan nakasapulan? Di mo malaghayam kayat. Nagadupay lang nga ibagbagam kanyak. Uwin, ato nakababain mo't no aramidin manin tikas itinarabid mo katakwada iding. Ure ang mumasahanin ang mabalin ang mausar. Itid mulat ta katakwada. Anya klase ti kapanunutan ti kasta. Anya ngay day to, Ginilyn, bakit? Make up day ta, ulen, lakay. Ay no, ano mo lagi to? Kat saan kamot nga ag-make up? Ah, ay kwa. Intad ni Auntie Wilma para kanu kanyak. Tapno pumintasak kanu lakay. Anya? Agpaisuro aktuman ka ni Mari Mabel no kasano nga usarak dagita lakay. Dagito'y nabati nga eh. Lupot sa hamot amin ay. Wen lakay. Masapo lang apilyon tayo takasla pagpigadan mo tan ti dadduma. Ay una yun nantim. Pagbasbasurahan na mo't tanda tao. Adapay siguro mo't ati mabalin ang mausar di talakay. Pilyon tayo latan. Kita ka man dahito bakit? Namantsaan pa eh. Oh, No saan tayo nga isuot, aramidak latan a pagpigadan lakay. dahito ti jacket kinantim gayt. Gapot a pobre tayo. Kasta taramidan na. Mata pobre dahito nga anting. Naimbag amalam mo, Mari Mabel. Kastamit kan ka, Mari Ginilyn. Anya ti masapul mo? Ay kwa, imayak taag paisuro ak kumaman ken ka, Mare. Anya ti isurok kan kan. Ay kwa, kasano nga ta ang mausar dagitoy, Mare. Atoy, kita Ay ama. nawaw, make up mo. Nangalaam may kadagitan. Intad ni Auntie Wilma kanyak, Mare. Usar ka no tapno pumintasak basit. Ay, mabit man laang Mare. Apay, Mare. Timangkan mo ti daduma. Ni, apay ngay. Saan pa'y mat ang nag-expire, Mare? Isumit lagayam nga intid na kan ka. Ah? Ni, anya tiket mo asawan, Mare? Saan pa'y nga expired? Ang timangkanan dagito'y Mare. Saanan ang mabalin ang mausar. Oh, kita ti lipstick nga intid na kan ka.
Delikado no usarumpay lang. Ibasura mo dagito'y bakit? Ay nasaan lakay? Sayang! Apay ang masayangan ka. Kat saan mo tan mabalin ang maisuot dagita? Ayan nga, itidad duma. Aday Jerwar, in-offer ko ta mailaba. Basit laang timayat. Ay, kunaklakit din no yung basura mon. Saan mo't kiti Bay amlaang dagiti saan amausar dita ta aramidak apagpigadan tayo lakay. Una yun ay ati kasasahad tayo. Ti-make up nga inted na antim ngay. Di mon samot inyawid. In basura kun alakay. Imbasuram. Apay mo. Wen tatimangken kanumetten ko na ni Mari Mabel. Delikado kanu no ipilit ko nga usaran. Makitam day tang aramid na antim. Awan ti konsensya na. Bakit? Jak man magustuhan ti aramid ti asawa yo, Tata Jomer. Apay ni Wilma, Nakitak ti make-up nga inted na kan Mari Jeneline. Saan mo tan amabalin ang mausar, Tata? inted ko nam. Wen, Tata. Apay ka di? Tinaibaga na kanya kit dinawat ka no ni Jenny Lynn. Inted na kanu, Tata. Apay matakas di tar aramiden na iti kaanakan na. Pagbalinin na mutin abasuraan ti balay da Mari Jeneline. Talaga ang maditi ugali day di ababaya. Sa pinukasarsarita kitag kalintigan pa'y lag. Bagbagaan nyo, Tata. Saan aga po ta mamirmiraot da Jeneline? Katkas jay mutin ti aramiden na. Kaanakan na pa'y mut day jay. Inton sumarunaw, no ammom asan ang mausar. Ibasuram latan bakit? Apay akas tama na ang Jomer. Anya, tinaknakan mo. Nakita ni Mabel akalugaran tayo ti inted mo a make-up ken Jenny Lynn akanakam. Kay? Maday tirik na na. Apay. Anya ti inistorya day ja Jeneline kan kaya. Nakita na nga ron ti make-up. Awan mo't imbaga ka nag-istorya ni Jenny Lynn kinkwana. Nakar-artike di dagita tao. Ay, nawaw. Isoda lang nga rodan tinaikan. Kastada pa'y lag. Isoda tinariray. Ungrateful dagita tao. Kasano ko mga agyaman dakin kakit basura bitit itid mo kadakwada. Sada basura dagijay anya. No amuda nga idiskartyan. Mabalin pa'y dagijay. Di ka man. Nakitak dagitintid mo. Iso nga amok a basura dayjay. Di kalatan mangmangtid itanyaman kadakwada. Nakababain bakit? Nakababain launa yan. Ay na, kamaudyanan na lakay. Kompleto matlang ang tigamit tayo dito'y balay. Wan nga rod bakit? Saan kan amarigatan nga aglaba? Tada ti washing machine tayo. Ref lang ang tikurang lakay. Gumatang tanto bakit? At dapay na bati iti kwarta tayo? At dapay bakit? Sobra tayo jay. Sige, ag-canvas tanto nga rod tagumatang tayo mat iti ref lakay. Kasapulan tayo ti ref, nang runa ita tanagbara ti panawan. Naku nampay bakit? Gumatang akto. Tapno saan ang masapula gumatgatang tayo iti ice alako ti karuba. Aywan alakay, no addanton ref tayo, siya kun ti agaramid iti ice. Nakitak dagiti appliances nga in-deliver da iti balay mare. Wen mare, kinumpleto men tapno saan kami amarigatan. Dakkel at talaga tinaglakwan nyo anya, mare. Sakto lang mat, mare. Nasungbatan mo't laangan dagiti kararag mo, mare. Wen nga ron, mare. Manu atawan mat, adinaw dawat ko dayto iti apo. Amangan mo't numalipatan na kon, tagdamatan kwartayo. Asensado kayon, mare. Ay nawaw. Sa anak akastanya. Ayun, gayam. Pudno ka di tinadamag ko? Gatangin nyo ti baboy ni Nana Mercy? Wen, mare. Agpapaskan kayo? Wen, mare. Amumat gaya man. Isu kumakat ti umay ko ibagakin ka. Nadamag mo ka di bakit? Tianya lakay. Chimambang ano da Jenny Lynn akanakam. Amukon da ita. Nakadamagan may. Kadagiti kalugaran tayo
Isumot ti pagsasaritaan da. Nagbunga mo't laang dagiti sakripisyo da nga agasawa. Anya kumangay ti bibiyang ko dita. Nawa. Apay napudot ti ulong kit ibagbagak lang may. No bimak nang da, kat bimak nang da. Anya kumaita, sa anak mo't nga apektado. Uncle, agpapasukin kami intun Sabado. Di ta balayaw? Uwan, Uncle. Umay kayo to, ah. Talaga nga sinsado ti biyagyo ita. Sakto lang. Bilibak launay kan kakanakan. Dakkel ti nagbaliwan ti biyagyaw, sipod ti mambakaw. Nasyan laki dito na maraswa kada kami, Uncle. Nung nasaya at kin nagagit ka tao, talaga mabindisunan ka. Dumagas kayo pa balay. Tagkapi tayo, Uncle. Ay wala, kayat ko dahi ta kanakan. Apay nga italang anagawid ka si ka Jumer. Di ba ka sakitain da Jinilin kin ulin? Ay nawaw, anya ti naramid mo jay. Nakikapiak lang. Na, awan mo't babain mo anya, tanapan kay jay. Sa anak amapan, no sa andak nga inayaban ni ulin, anya. Awan babain mo amap-mapan ijay. No. Apay ko mga agbay na kanakwada, kat awan mo tidakas nga aramidak bakay. Si kalaang mo tidakas kanakwada iti. Na, Anya nga iti rupa mga isarang mo ita, tanag progreso mo tintibiyag da. Ewan gayam, agpapaskan da no Sabado, kat imbitado ta, iso amapanta. naimbag man, tanakaumay kayo na Wilma. Ay katwan na, takaanakakmat ti agpapaskan. Dakkel tinagbaliwan ti biyagdaan niya, nana. Ay, sana masapul nga ibagam, tamakit-kitak mo. Ay, nawaw, apay akas tamot ti panagsasauyo, nana. Ibagbagak laang mo. Kompormi mo nga may ti ibagbagam si Kamabel. Sanak abulsag, tapno saan ko makita nagprogreso ti biyagdaan niya. Alawan na, nana. Da kayon ti husto, siya kon kayan ti bidot. Ay agtal na ka man nga may, di ka sumanaw dita. Wala na, agulima ka kun. Nay, adda kayo matgaya, Mari Mabel, Auntie Wilma. Agdiretso kayo iti kusina, tagkapi kayo pay. Sige lang, kanakan. Adda kamuti dyan, te. Agmerienda kayo pay, ta saan pay analuto ti makan. Agawit kayo ka din, ante. Wan, tapno saan kami amarabyan. Ay, kat alaan nyo nga ro daytoy ante, oh. Ay nawaw, anya tilinaon day ta supaw. Karne, ante. Nangisuputak, iti para kada kayo ka ni Uncle Jomar. Ay nawaw, sanun kanakan, nakababain mo't kada kayo. Da kayo kit di mo't, ante. Alaan nyo kit din. Para kada kayo at talaga daytoy, ante. Ha? Di kay madanagan, tapuro karni daytoy, ante. Saan atultulang? Ay, agyaman akunay kaanakan. Isupay nga isang paumikin ni Uncle yu itinateng asidaan may. Makitam day tabakay, inikan na kapay tika na kami iti karne. Wan nga rud lakay. Uray dakas kakadakwaday day, kit nasaya at dalat takadata. Amok day ta lakay. No daddo masiguro at tao, ang mga no ginuradakan. Ay, kasta unay tibain ko kadakwada itay lakay. Normal lang agbayin ka, tadakit nga rod ti basol mo. Ngamsapay lakuma, tabaliwa mong tikas diyang ugalim. Wan lakay, saanen ang maulit pa'y. Agbaling ka na sayaat, saan lang akada jinilin kin ulin. No dikit amin at tao, tadi mo amaw no anya ti masakbayan ditong galmaysa. Wan lakay. Libre laeng tagbalin anasaya at bakit? Iso akanayon tayo kumaapilyan ti agbalin anasaya at kadagiti kakabagyan tayo, kan iti sabali mo't lang at tao. Pobre daman, wenno bak nang da, nawatap. Ay, nawaw! Saan aga po taadaan ka kat iruruman mo matan ti padam a tao? Baknang daman kan saan, pilyam lata kuma ti agbalin a naimbag kadakwada. Iti kasta, awan to ti pagsakitan tinakamdakan ka. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Awag ka lang nga awag, Rachel. Apay ka di aya. Kaanong agpabagyo ka manang Ivy? Apay ko ma. Agpagatang ako maiti agas ko manang. Naibus nga mintila ko day di sentro. Sa anak mat amabalin nga agbiyahe iti adayo. Sa anak nga agpabagyo ita, tamad itirik na. Mang tedak iti pagpletem, kan ikang ka iti gungunam manang. Ay nawaw, ikan ka itigong gunam kunana. Intun kon, kurang titid na. Hello manang, mang mangagnak ka di bay? Wan, mangmangag ka. Ngam awan ti kastak nga biyahe. Nasakit ti ulo. Kasta aya? Wan, ano samlaangan nga ipawit iti sa bali. Okay, sige nga rod manang, katagyaman na ka. Sige, ida po akong ti cellphone. Tagi na naakmatan. Ay, una yun. Siya pa'y laang ti ibaon na agumatang iti agas na. Apay matakas na titratong iti kamsat mo, Ivy. Una, ta ibaon nakit din nga agpabagyo. Ano sama? Isumot lang awan taramidam ita. Sigurado nga agas na ti pagatang na. Ay nawaw, siya pa'y laang ti bannugan day ya tao. Ay nawaw, apay akas na ti panagsasaom. Kat kabsat mo day jay. Masadutak nga rod nga agbiyahe. No adda ipagatang na, mabalin mo't nga ipawit na latan iti sa bali. Nagado ti mabalin apag ipawitan na di tano kayat na. Unay kan bakit? Amom nga datirik-rik na hindi kabsat mo. Ay nalakay maturugak laangan no awan aramidek. Iti anya aga po ngagpabagyo ah. Imbes at tulungan ti kabsat mo, kastapay lang ti sawang mo. Ibagampay ang masakit ka, ngum saan mo tapod mo. Masapol nga agrasunak ah, tapno di na ipilit ti kayat na. Aguli magkan si ka Diyos, di nak disturbon ta kayat ko ti maturog. Kita aman, noosto, dagiti agas sa ginatang ko, Rachel, kaanakad. Ay na, agyaman na klaunay, Uncle Fredo. Awan adyaman na, kaanakad. Gusto laang tiginatang yu, Uncle. Katagyaman nakmanan ah. Agpakanak nga rudan kaanakad. Sigurado nga urayan na ko ni Ante Midi Balay. Ay, mabit lang, Uncle. Ay, ne, enda ka di pa ipagam. Alaan nyo daytoy, Uncle Fredo. Ay, ne, ay, nawaw, kamuti ba't data? Wen, in-order ko kanina na si Mang. Ay, saanan kaanakan? Sa anak mo't adumaw dawat, itingong ko nak. Alaan nyo kit din, Uncle. Naimbaglaang nga ikapiyo ka ni Auntie Maylin. Di kay madanagan, ta in-order ko daytoy para kada kayo, Uncle. Imawag ka manan, apay ka di aya. Ay, kwa manang. Amangan ko na no saan ka abisi ita. No sa anak abise, apay. Agpalaba ako mamanang. Awan mo't ngamin ti daddo maamabalin ko atang danan. Adamat kit di ati washing machine. Saan ka amarigatan, manang? Ah, ay kwa. Ala, pasensya ka na. Nga magtrangkaso akmutan. Diyak ka ba ulang taglaba? Ay nawaw. Apay akasta ka, manang. Tunggal agpatulong akin ka kat ibagam amasakit ka. Sakitin nga rod da tao. Tangdanan ka mat, manang. Ay nawaw, nagsasao kasladakkel tit ited na tangdan ko. Kurang tupay ti inted na kanyak idi.
Nagadulakit di rason mo, Ivy. Apay man yan. Tunggal umawag ti kabsat mo. Ibagam masakit ka nga uray saan mo. Tadyak kayat nga ibabaon nakday di Rachel. Anya laeng mo di tulungam ti kabsat mo. Nalakalaeng taglabata dati washing machine na. Saan ka marigatan amang igalgal? Ngam kasanungay no sa nga gasutlaang ti itid na atangdan ko. Ay nawaw. Pagyamanam lata. Diyay taduma, tulong mo matenggan ko na. Dilugi akmat no kasta ti aramida. Amumot nga adda ti aga sa tumtumaran ti kapsat mo. Amang ano talaga amot nga awan mo ti kwartana. Imposible Dakil ti urnong dayjay lakay. Ita kasapulan na ti tulong mo, tulungam. Iti kasta, tulungan na kan tumit no si katag kasapulan. Nagsasao ka dita, kunamlan asino ka. Saan mat asi ka ti mabannog ka? Kasano nagpasugnod ti kapsat mo? No kayat mo, di si kanti tumulong. Si kati mapanaglaba. Nagadulakit din ngay bagbagam. Adda ka kadidita balayo, Auntie Maylin? Adda ak dito'y kaanakan. Apay kaday. No awan ti aramidan nyo, agpalabaak kuma, Auntie. Awan met nga mindaddo maapagpatulungak, Auntie. Ay katun kaanakan. Mabalin latamot. Kanaw ngaglabaak. No bigat kuma, Auntie. Adamat kit diti washing machine nga aramatan nyo. O sige, masapa ak tungarod ama panditain ton bigat. Ay na, agyaman naklaunay, Auntie. O sige nga rod, urayan kayo nga urayan inton bigat. Okay, kaanakan. Mangyugak tumutlaang itinateng paraken ka. Pasensya kayon ano da kayo ti inawagak, Auntie. Tunggal agpatulong akmat ngamin iti kapsat ko kat kanayon nga darikrik-naan na. Mapanak pa'y iti ayan ni Rachel, Fredo Lakay. Anya ti Aramida medjay bakit? Ilabaak ka no ti kaanakan ta. Ay nawaw, di Ivy akabsat na gay. Inawagan na ka no, ngam addan samot rikrik-naan ni Ivy. At darikrik-naan na. Kat no nalabasa kit istor ni Bebang hindi rabi. At bidbidyo okay na nga kukumaray. Ay, jak amo alakay. Ay, kasya'y ayak ti darikrik-naan na. Narigat ti agsa sa unudad dumalakay. Ay, talaga laki hindi. Hindi na kayo't atulungan ti kapsat na. Iso ka na yung ganda ti rason na. Nalpasan kaanakan. Ay na, agyaman naklaunay, Auntie Maylin. Awan anyaman na kaanakan. Ay kat agmerienda kayo pa'y, Auntie. Ay saanon, sa anak mo't amabisain. Agmerienda kayo kit din. Sayang mo't titinimplak a Diyos no saan nyo nga inuman. Mala, agmerienda tangarod adwa. Wen nga min ay wen gayam. Itad kun titangdan nyo ang naglaba, ta mga numalipatak. Anusan nyo pa'y laang daytoy taawan ti kwartak ita, Auntie. Ay nasaanon kaanakan. Igatang mo ki iti agas mo. At dapay mat nabati para iti agas ko, Auntie. Saanon kunak mo't? Di kay kadi madanagan, Auntie. Tano umimbaga kat makatrabaho ak, bumawi ak to kada kayo ka ni Uncle Fredo. Kumusta man tayo ni kaanakan Rachel? Bakit? Kas iti sigud lakay. Ay, sapay lakuma. Taging pagmatay. Wen nga rod, nasurok ang makatawanan asaan ang nagtrabaho. Sapay nagngingi na ti agas at tumtumaran na. Ay, naimbag kumamot no saan akas jay ti kamsat na. Nakunampay lakay. Narigat amasit gan. Kasadot na ti tumulong iti kabsat na. Di na panunutan nga amangan no dumteng to ti aldaw nga isumit ti agkasapulan. Kay kunada nga raud, what comes around, goes around. Mala, ditan pagsaritaan ti kaanakan talakay. Isupay kit di apagsakitan ti ulo. Naimbag abigat yo, Auntie Maylin. Lumabasak manan. Ay nawaw, si kamot gayam dayta Rachel kaanakan. Sa dino ti papanam. Mapanak ag trabaho, Auntie. Pudnaw? Wen, Auntie.
Kabailak man ti agtrabaho. Ay, pagyamanan tayo iti Diyos ta nagsublimot ten ti pigsam kaanakan. Uwan nga rod, ante. Agtrabaho ak matan tapno makarecover ak. Dakkel mo tinagastos ko iti panagpaagas ko. Makarecover kanto kaanakan. Naimbag man ta nakasubli ka iti sigod a pagtrab-trab akwam. Uray mano atawon asaan ka nagtrabaho. Uwan tanasing patibus ko, ante. Malamapan ka nga rudan tapno saan ka amala daw iti trabaho. Agan-anad ka kaanakan. Ay nagasat na taa. Ta nakasuble iti sigod a nagubraan na ide. Wen nga rod lakay. Nasingpet ka no tibus na. Ay usto tapno makaordong pa nun. Naibusamat tan ti savings na. Sigurado day talakay. Nang runa pa ikat nabayagan asaan ang nagtrabaho. Ay gayang bagay. Naranak ni Ivy, iti sentro itay. Kahit, At dati kasarsarita na. anya, Imutang iti 5-6 bakit? nagturad matan nga imutang no kasta lakay. Singsingirin mat nga men di kasarsarita na. Noan niya nga ta, tinangigastusan na iti inutang na akwarta. Ginastos da siguro akadagiti gagayom na. Inal daw mo't ngagvid-video kita. Ay, agsaysayang lang iti kwarta. Ngumnay, di mo latan dakdakamaten ken Rachel ti may papan iti panagvid-video o kiti kabsat na. Tamangan no agsakit tinakam na. Amo naman, bakit? At nakalugaran tayo anang idanon kinkwana. Anya, Asino timawag, Ivy? Bakit? ay, saan ang mabalin ang maamuan ti asawak ti may papan kadagiti utang ko? Ta sigurado nga apaan na. Asino day jay kunak? Apay adi ka makasungbat. Ah, ay kwa, awan day kay lakay. No awan lang day jay. Apay amasapul nga umadayo ka. Kan nakabaybayag ka pa asumungbat. Ay nawang, awan day kay kuna lang arudan. Amangan mo't no. Ibaga man lang ang tipudno. Tigayim ko timawag. Sa anak amamati at igayim mo day jay. Addakin ka day tano patyan nakwen no saan. Amangan mo't no datilim-limod mo kanyak. Amo ko no anya ti pampanunutem Diyos. Awan lalaki kanya. Si kamot gayam ti lumabas ay fe. Kunaklakit din no asino. Mapanak iti ayan ni Rachel, auntie. Adda nga ta di tabalay na. Ay adda Awan trabaho na ita. Nasayaat mat nga rod no kasta, auntie. Makapagsarita kami adwa. Anya ti kasapulam iti kabsat mo. Kwa, umutang ako may ti kwarta na. Katapusan idi kalman ka. Sigurado ang nagsweldo day jay. Ha? Kasta ka day? Ni, apaya kasta ti reaksyon nyo, auntie. Ay, awan mo't kit de. Mala, ipadas mo akasarita ti kabsat mo no adda maipautang na ka. Ay nawaw, sigurado day tan, auntie. Ni Rachel pa iti kunayo. Ado ti kwarta na day jay. Anya ti ibaga, manang. Pautangan na kumapay lang ang ading ko. Ay nawaw. Pangalaak kumangay iti ipautang ko ken ka, manang. Agtrab-trabaho ka, saan ka din? Wan ngam addamot ti utang ko abay bayadak. Amumot anabayag sa anak ang nagtrabaho. Pautangan nakmatan Pangusaram iti kwarta ay manang. Bayadak ti utang ko 5-6, sakbay ama amon nila kay ko. Anya? Bayadak tumaladagos kan ka. Ay pasensya kan ngam una abayadan ti utang ko, manang. Awan ti may pabulod ko akwarta ken ka. Ay nawaw, narigat ka magayam ama asitgan. Ay nawaw. Apay akas ta ti panagsasaom kanyak. Kat no si ka ti nagrigat amasitgan. Idi ka sa pulak ti tulong mo, nagado arason mo. Itaasaan ko ana itad ti kayat mo, agsakit tinakam mo kanya? Pinabuludan nakakadimo laang ti kabsat mo. Saan anti? Narigat ama asitgan na di Rachel. Tinaibaga na kanyak idi nagsarita kami. Kat adda ka no utang na. Talaga laang kit di nga imot na di babae Ay nawaw. Apay akas ta ti panagsasaom iti kabsat mo. Pudno matanti.
Nagrigat ama asit ganda di Rachel. Saan ama butang numakarma iti kasi nga aramid na? Ay na, Ivy. Tanangom ti panagsasaom. Karmamot nga ibagbagam dita. Pudno mat ante. Nudakis ti ugali tayo. Sigurado ang makarma tayo. Itaasaan ka na pagustuhan, nagado asaom. Nalipatam samot nga idi agkasapulan ti kabsat mo. Kat narigat kamot ang maasitgan. Irason mo ang masakit ka. Uray adda ka ijay video kyan. Sa dino tinagapam, Iti ayan ti gayem ko. limabasak itayan ni Jonah itay. Kat awan kamot ang nakita kijay. Ay nawaw, ni John na laang aya ti gayem ko. Apa yan napudot ti ulong? Hay, kas kalamangas asar. Agsalsalod sudak lang. Nagadulaki din asal sa ludsudam. Saan ama sapul ama amwam amin nga aramida kanya? Agbalakan sa amateng. Agong unget ka nga onti makagapaw. Adda ka no utang ni Manang asaan nga amo nila kay na, auntie. Isumit lagayam nga inturturod na tinakisarita ken ka. Dayta ja ibagbaga ni Uncle Yofredo nga adda ka no kasarsarita na nga agsingsingir iti 5-6 ijay paradaan idi na minsan. Madanagan day jay, auntie. Numaduktalan nila kay na ti aramidan na, sigurado nga agsubang damanan. Nasakit tinakam na ta saan mo a pinautangan. Ay, wan nga rod Narigat ka am asitgan kun kunana pa'y kanyak, auntie. Ay una yung tikabsat mo. Managing bubukod at talaga. Naibagayo pa'y, auntie. No siyak ti agkasapulan, kasadot na di tumulong. Itaasaan kumot a pinagustuhan, gumura launay kanyak. Bala, di mulatan ikaskaso ka anakan. No di na maawatan nga damot baybayadam, adakan kwa na dayta. Tinapatag kat awan dakes ngar aramidom kan kwa na. Agpudno ka man kanyak, Ivy. Ay nawaw, anya ti pudnukan ka. Pudno ka di tinadamag ko. Adda utang mo iti 5-6. Ha? Ibagam ti pudno kanyak. Wan, pudno lang ka eh. Basol day di Rachel. Apay apa basulam ti kabsat mo. Wana, tadinak pinautangan. Nunang ted ko maiginapanak iti ayan na. O dinalpas ko man day tanga utang. Nagrigat lang amin ang maasitgan day a babae. Kalukwan. Sikatim mutang ngam ti kabsat mo kit din ti babasulam. Ay basta, basol na. Ingkakit di makipurdiya. Tapno makabayag ka iti utang mo. Awan ti bibiyang ko iti dayta. Tasan ko nga ammo na anya tinangusaram iti kwarta. Anya? Kas na ko na. Sikamot din di makamong agbayad. Di na kami iramraman iti kabsat mo. No saan da katulungan ni Rachel, choice na matun dayta. Saan ang mabalin apilitam? Nang runa, kat saan mo mat atinulungan iti iso tagkasapulan? Ay, nawaw! Kas agkakapsat, masapul nga agtitinulong kayo. Nang runa pa'y no tiyempo tirigat. Iti kasta kat nalaglagan kan naragragsak tibiyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.